الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ummat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, katautay manghuran bal hurmat, puji iban sanglit, tuput tunggal pamahasut si Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salawat iban salam papanghunatu pilihan Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dana mga ahli niya, latun maun pa mga sahabat niya, lapay na in mga miyawagad na mamugbog ha mga sunnat niya, ummat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga bariman, nasabot ta sin Jumaat 5 bay, haparihalan sin pagpasaplag sin salam siyalami, haantara sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sarta daakan sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala, insubay kita tumukbal sin sa salaman-salaman, tumukbal sin sa salam-salaman, paahlita, pamanga bagayta, pamanga pagkahita Muslim, salta pianginhin tayo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inamuin magpasampay sin salam, inini, dahin hasarayaw-rayaw ka Islam, sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibu da kakilahan niya, iban sindi niya kakilahan, at kala tay manghud niya Muslim, subay niya bihayan tukbalan sin salam. Kalnain pagsalam, parsababan, hikasugpat, sin parsugpatan, pagkasilasa, haantara ta iban sin tay manghud tabang sa muslimin. Hadlaw ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita pangadjian, dahin ha mga biatan kato, simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, haparihalan sin pagtibawi, pagbisita, ha mga katautay manghuranta, kiyugdan sinamuin, panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakasambuhan sin pamaranan nila, amunain, pagbisita pa mga katautay manghuranta, nasasakit. In pagtibaw ini mga palangwan ha agama Islam, patay manghud ta na sakit, ininitanda, dahin sin concern ta, panglaggo ta, panghalga ita, hatay manghud ta, amo indiatungan kalamma. Salta, as Muslim, diak kita sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insubay tumibaw, ha mga katautay manghuranta na sakit. Intanda niya hadith kaya bayta din kan Al-Barra ibn Azib رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميط العاطش وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه. لو سنهمبك صحابي الجليل بأن كان عازب رضي الله عنهما إن غني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. نرأكمي si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mamisita pa mga tao na sasakit. Inini hambok din ang mga piyardaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith na sabot tahain doon. So focus kita diha ini hapagbisita, hapagtibaw ha mga tao na sakit. Labi luba na bangaon kasugsug sin kita atawakan kampung karabat sin kita pag-ingat tain siya yaon siya na kumpain atawakan yaon na admit hospital ando bangaon sa buli rapat karihilan ta waktu tibawon kalna simpang laggo ita kaniya panghalga ita kaniya iban panunay ita sin hak sa yung pagbisita paamuin tao na sakit tay manghutta na sakit hambo kini din ha mga hak sin hambuok muslim pahambuok muslim. Intanda niya in nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na may hadith كرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يا أبي هريرة متنتو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نكسبده إن غني حق المسلم على المسلم 5 إن حق kapatut sinhambuk muslim pahambuk muslim 5 kaginis hikaisa niya raddus salam bangaon sumalam kaymo hak niya doon kaymo wajib doon kaymo in subay mo sambagon in sa salam-salaman niya biyasin na khutbah tasin jumaat 5 bay hikarwa niya wa iyadatul marid Iyadatul marid amo na impagtibaw pa mga tao na sa sakit patay manghutta na sakit. Amo ini hikarwa den ha mga hak sin muslim pa muslim. Hikatuniya wattiba'ul janaiz bangaon den ha mga lasyata atawakan kabagayanta atawakan katutay manghuranta muslimin minuy pahukom Tuhan bangka kausan tabihayan magad mamunyog manglurok amin bunyogan ta siya haturun maun pa amuin pakubulan niya inyat to din ha mga hak niya raisab kato niyo wa ijabatu da'wah ini kaupat hak sin muslim pa muslim ijabatu da'wah tay maun mo impanaabiti kay mo bangaon panaabit kay mo inviteon kau bihayan kalna pagimun-imun atawakan uno-uno na parkala amuin hiyarus sin agama Islam hak sin tay manghud mo kay mo suway mo bihayan tay maon in panaabbiti niya kadto kaw panglurok kaw sinamuin parkala pinaabitan niya kay mo bang isabin namin pagtaabitan niya kay mo bukunda parkala haram atawakan parkala aun syubahat bihayan ha agama Islam adapun bang matarang impinaabitan kay mo inang pagmaasiyat patuhan atawakan parkala pianglangan sin Allah atawakan aun syubahat niya bihayan hapag agama na subay siya bihayan di tay maon impanaabit yadto mag-reason kita mamayta kita sinamuinin kita magmaap in ako di ako makahadir sinamuin panaabit mo sabab simbya ini kahalan atawakan situation ko so lumawag kita bihayan amin reason atawakan da'awa amuin matayma niya hadi siya bihayan magambulda kato bangin panaabitan niya yato pabukon marayaw sa adapon bang parkala marayaw inyat to hak niya bang aon da wakto mo karihilan mo subay mo bihayan tay maonin panawag-tawag niya yato hikalima niya wa tashmitul atis bang aon bihayan tay manghud mo na mahanon atawakan nag-atching
ampa siya nakalapal sin kaptangan, alhamdulillah. Sabab amin tim pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kita mamahanon, subay kita lumapal sin alhamdulillah. Pagdungog mo in siya nangaptang, sin alhamdulillah, hak niya kay mo in subay mo siya sambagon, inyanon mo, yarhamukallah, yarhamukallah, inhati niya kaulungan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to in lima, parkala, hak, sin muslim pa muslim, kaya baita ka to Abi Hurairah, hadith sin panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat Imam Bukhari, ibn Imam Muslim. So riha ini harwa hadith, nasabot tahin doon, kahalgaan sinamuin pagtibaw, pagbisita hatay manghudta, yaon bihayan kailo na sa sakit. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, na may ta siya hadithul Qudsi, hakahalgaan sinamuin, concern ta hipakita ta hatay manghudta muslim, bangyaon siya halom sin sakit. Hadith kaya bayta day sabi Abu Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mattantuod sabunnal tuodin Allah subhanahu wa ta'ala, mamung haadlaw qiyamah, mamayta in Allah ta'ala haadlaw qiyamah, hawaktu kita tipon nabihayan haardul mahsyar, unin kaptangan sin Rasul Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah, in aghiniya, yabna Adam, maridtu falam ta'udni, yabna Adam, ya kau anak apu Adam, nasakit ako, wala mo ako tibaw. Subhanallah, wala siya tibaw. Urin sambong sing anak apu Adam, qala ya Rabb, kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, o Tuhan namo, biadin katibaw namo kay mo, ikaw in Tuhan sin katan alam. Unin sambong sin Allah Ta'ala adlaw qiyamah. Qal, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Uno, wala mo kakiingatan, inambok ipon kuhikuan, nasakit siya, hawakto siya dunya, hawakto kamu harunya, kaingatan mo in siya nasakit, sumagawa, wala mo siya tibaw, wala mo bisan bisita madto, pangasubuhan sin kahalan niya, magpakita sin concern mo, in siya malaggo kay mo. Unin sambong, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Wala mo kakiingatan ya anak apu Adam, bang musadya siya kitibaw atawa kan bisita, tanto kabakan mo ako doon kaniya. Hati niya in mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, hapang halga iniya haipon niya na sakit, amun ipon nagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala, di niya pasaran niyaon, hawakto tibaw mo intay manghud mo na sakit, lapay kaw sinamuin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, hasabab sinamuin pagtibaw mo yadto. Iban in pagtibaw mo kaniya, parsababan hikagaan-gaan sin parasahan niya. Bisang pabiya diin na imbiya mga parasahan niya nan niya, sakit kaya na naman niya, kaya susahan niya parkala, jimatukan niya haon, hatat kala pagkita niya, pagbulat niya sin mata niya, yaon kawahunahan, makiramay kaniya atawakan, umunong sinamin parkala niya yadto, ando mahinang yadto parsababan, hikagaan sinamuin pangatayan niya. Ada kala mahinang parsababan, mabiskay hikauli niya din hasakit niya, sabab sin kakuyakan, hikasud mo maun paamuin palom sin pangatayan niya. Sabang sumudin kakuyakan palom sin pangatayan sin kita, bisang pabiadin na inlamma sin pamaranan, inut-inut yadto, kumusog magbalik biidnillah subhanahu wa ta'ala. So yadto in kalabyahan, kahalgaan sin pagtibaw, paamuin tauna sakit, bang tasya tibaw, biya taratibaw in mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala.
hikaruhan niya, kabtangan sin Allah Ta'ala adlaw qiyamah, ya ibn Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Ya kau anak apu Adam, mikipakaon ako kay mo, ando wala mo ako piyakaon. Subhanallah, Tuhan na to Rabbul Alamin, innamay tahadlaw qiyamah. Unin sambong sin anak apu Adam, qala ya Rabb, kayfa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Ya Allah, o Tuhan namo, biya ini kapakaon namo kay mo, in ikaw in Tuhan Rabbul Alamin, ikaw in nagtag-atasan hakatan, makhluk piya panjari mo diha dunya ini. Unin sambong si mahasud si Allah, qal, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Wala mo kakiingatan, inhabok ipon ko na ngayo kay mo pagkaon. Sumagawa, wala mo rihulan, wala mo dihilan pagkaon, hawak to siya bihayan. Gimawi kay mo, mangayo kay mo pagkaon. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Wala mo kakiingatan niya ibn Adam, bang mo yadto piyakaonin tao yahabdi yadto. Nangayo kay mo pagkaonin siya barhajat, bang mo yadto dihulan, tiyabangan, taan tutuod kabakan mo, inamuin pahala, sinamuin pagpakaon mo yadto, pagpadya mo yadto, diha darat ko hadlaw qiyamah. Yadto na kay karua kaptangan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Hikato niya, yabna Adam, istasqaytuka falam tusqini. Ya anak apu Adam, mikipainom ako kay mo, sumagawa wala mo ako piyainom. Insambong sin anak apu Adam, ya Rabb, kayfa asqika wa anta Rabbul Alamin. Biadin ya Allah, hikapainom ko kay mo, inikaw in Tuhan sin katan alam. Qal, istasqaka abdi fulanun falam tusqihi. Mikipainom kay mo, in ipon ko hikuan hawak to in siya, song na mautas sin uhaw, tahay na inamuin, gonggongan niya sin uhaw, maghajat siya tubig, aun tubig diaramo, sumagawa wala kau nakashare kaniya sin pag-inom. Ama alimta law annaka saqaytahu lawajadta dhalika indi. Wala mo kakiingatan bang muyad to siya piyainom, hawak to siya barhajat sin pag-inom, tahan tutuod kabakan mo intong bas sin pagpainom muyad to diha hadarat ko. Hadith kaya riwayat Imam Muslim, kaya limpal hadith ha kitab niya Sahih Muslim. Mga palangguan na agama Islam, hatu kaptangan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, bang tadungdungan, bang biadinin panghalga sin mahasud si Allah, haipon niya, nasakit ha dunya, hak niya, insubay tabihayan tibawon, bang aun waktu tabihayan, amu pagkabang lahasiyatan na, walaw pun hatpang daigbay mo, atawakan bagay mo, atawakan tao malasakay mo, hapag tatatkala kaingatan mo yaon siya kailo na admit sa hospital, ando subay tayat to dihilan waktu, bisan dakuman hangkaray, hasupaya mahinang parsababan, inamuin, gumaanin parasahan niya iban, hikatunay ta sinamuin, hak niya yat tukato. Kita kau, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-encourage ang mga sahabatul kiram, ridwanullahi alaihim, tanda in panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di niya pasaran in karayawan lumabay, haunahan sin mga sahabat buat malengkan, sa roon doon panduan, sin Rasulullah. Hindo sin Rasulullah ang mga sahabat niya, lapay na in kita ummat niya, ummat Islam. Hadith kaya bayti Abi Musa, radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marida wa at'imul ja'i'a wa fakkul 'ani, rawahul Bukhari. Sabda sin panguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udul marida,
bisitahan niyo in nasasakit. Wa at'imul ja'i'a, pakauna niyo inihapdi. Wa fakkul 'ani, iban bangaon na bihag niyo den ha mga kuntara ando releasean niyo na, buluyan niyo na. Iyadto den ha mga karayawan sin Islam. Hipang-encourage sin Panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hakahalan sinamuin pagtibaw-tibawi hatay manghud tabihayan na sa sakit. Damikyan den ha mga pag-encourage sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo hadith kiya baita hi Thawban radiyallahu an النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجعه. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. لهم سن رسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كبيت ثوبان رضي الله عنه إن المسلم سبنلت رنمبوك مسلم إذا عاد أخاه المسلم apabila siya tumibaw patay manghud niya Muslim, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'ah. Sa lugay niya roon na misita atay manghud niya Muslim, masi siya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sinamuin garden sin surga sambil siya minwi paamuin bahay niya. Allahu Akbar. Bangkita na misita patay manghud ta Muslim, labilo ba na hawak to siya na sakit, hapagsud ta sa jamat to, iyo pa masin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biada kaw simud, palom sin garden, jambangan sin surga. Hadi ta mapasandong in lingkat, amo pa kabang in surga na, walau pun view malingkat diha dunya, ang garden bihayan malingkat, hipo simbong ang kahoy, hipo sin sumping-sumping, salta malingkat inamo imbiya mga kahidyatul kanya, hapagsud mo sa japagit, natarasang ngang nakaw, na-amaze nakaw, sin lingkat, iban sin dayaw, sin pangatod mo, iban sin parasahan mo, sabab sin yaon kaw halong sin tampat marayaw. So biya diin na, injambangan sin surga, amin miyumuhot-muhot sin kita, sumuhod mon palom sin surga, nag-ibadat kita, naglugto diha dunya, hasupaya sadya kita, makabalik mon pahulata, kakkal mo na inhalom sin surga, inamu intay manghud ta Muslim, bang tabihayan mabisita, long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masi siya halom sin jambangan sin surga, sa hinggain siya mo ipabay niya. Nakaasubo in mga sahabat, ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaghiniya, ya Rasulullah, qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala jannaha, rawahu Muslim. Long si mga sahaba, ya Rasulullah, unuin namo yung pagnanan khurfatul jannah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain kakabun-kabunan sin surga, jambangan sin surga, hipo sinamin bungang kahoy, iban sin kasumping-sumpingan, iban sinamin tampat bihayan marayaw. Allahu Akbar, mga palangwan na agama Islam. Karayawan, yan ughara kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, di pa dunya, sumanyang impangatayanta, relax impa inamin pikilan sin kita, bang tayat to, matunay biidnillah subhanahu wa ta'ala, pula-pula mo, mahinang kau parsababan, hikapasod mo sin kakuyakan, palawm sinamuin, pangatayan sin tay manghud mo. Amo pagkabangaon na hikatukbal mo kaniya, darahan mo sa salamatahan mo, walau pun presence mo sadya din doon kakitaan niya, mahal ka na yan tuhalom sinamuin, pangatayan niya. Kita kaw in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namayta, hadith, aun siya bihayan, bata-bata Yahudi, amuin, anak sin Yahudi. In anak sin Yahudi, magkhidma ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ununin daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadya inamin bata-bata yadto, magkhidma ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. On hambo kadlaw,
wala nakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bata yadto. Hadith kaya baita hi Anas radhiyallahu anhu qala kana ghulamun yahudi yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. In kaunan sinamin bata-bata Yahudi nagkhidma ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na hambuk adlaw na sakit siya. Pag-ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sakit in bata, fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Saruon doon tibaw sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Honor dakula hambuk bata-bata. Rasulullah messenger sin Allah Ta'ala mismo in tumibaw kaniya bisan in kaunan niya Yahudi. Doon mayan siya habay sin Yahudi faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim. Lumingkod in Rasul sallallahu alaihi wasallam mari paamuin dapit pausin bata-bata iban sin pagkaptang niya habata uto pag-Islam na kau. Sud na kau pagka-Islam. Aksepun mo na in Islam. Unin, sambong simbata. Hadi pa siya, wala pa siya bihayan nakasambong. Umatod siya mohon papamayhuan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sin atod sa rayaw-rayaw. Atod masanyang. Pangubos inig niya, impangatod niya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyang pa siya umatod mohon paina niya iban sin ama niya. Haatod sin anak pamaas, kaya hatihan magtuy sin maas, bangunay maksud sin amin atod yadto, bisan siya bihayan, di na kumabtang. Sa roon doon sumambong imaas sin bata-bata Yahudi, in aginiya, ati' Abal Qasim. Pagkahagad kau, hawayta kay mo, sin ama hi Qasim, amuna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawala pa nakakaptang mamaidin bata, hamaas, atod niya sadya pamaas niya, siyambungan magtoy si maas. Uto, kahagara inbayta kay mo sin Rasul, ama hi Qasim, amuna in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa-aslama. Saruon doonin siya, simud paka-Islam, nagsyahada, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasabab sin dayaw, piyakikita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisang pa bata-bata, hawakto in siya bihayan na sakit, tibaw sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, honor dakula, hawata-bata yadto, ha familia sin Yahudi, pagsud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, saruon doon, bihayan tiyayma, in maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panaabitin niya pagka-Islam. In sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, rawahu al-Bukhari. Ubusman simud pagka-Islam in bata-bata, gimuwa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pamudji fa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ligtas niya in ginhawabaran niya dain haapinar ka jahannam. Allahu akbar mga palangwan ha agama Islam. Kita kawin hikmat in wisdom sin pagtibaw, pagbisita hatay manghudta na sakit, mahinang parsababan, hikagaan sin parasahan, iban sin hikasuong sin relationship, amuin pagsaumadya sin kita, amuin piag encourage kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mura-murahan anugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pag iman punod, amuin maun halom sin bigi jantong sin kita, concern kita patay manghudta Muslim, biasin sambat ta, makug kita, makuyak kita hakakuyagan nila, salta masusa kita hakasusahan nila, unungan ta sila, hauno-uno parkala, hatubtub kagaus-gausan sin kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة.